Ebikorwa by'abakwenda essura y'okubanza orukarra rwa 8 negamba eti baitu mulihebwa amaani omwoyo arukwera bwalikamara kubaizira nenyu muraikaraga bakaiso bange mu Yerusalemu na Buyudaaya bwona no mu Samariya n'okuhikya empero z'ensi. Baitu mulihebwa amaani omwoyo arukwera bwalikamara kubaizira nenyu muraikaraga bakaiso bange mu Yerusalemu na Buyudaaya bwona no mu Samariya n'okuhikya empero z'ensi. Ai tata ntukusima habwokuba okatunihiza amaani ago mwoyo arukwera. Ntukusima Mukama habwa amaani ago mwoyo arukwera. Mwoyo arukwera ntukusima okamara kwija mu bwomezi bwaitu. Oli omuliitwe kandi oli munsi muno nokora eby'amaani notukonyera notusobozesa kurobera Yesu notusobozesa kukora ebya Mukama yatutumire kukora. Nabwe kintu kusaba ekiro kyati tata mwibali ya Yesu oyongera kutuhereza amaani gago mwoyo arukwera. Amani ago kurebe amahano, amani ago kuba bakaiso ba Yesu, amani ago kusabira abaroire bakakera, amani ago kubinga emizimu, amani ago kusingura emirimo ya Satani omunsi, amani ago kutebeza enjiri, amani ago kusabira abasibirwa oburogo, abasibirwa embandwa, abasibirwa Satani bakasumururwa. Leka gaija abomezi bwaitu ekiro kyati tata ntwetaga amani gawe. Amani ago kuombeka ebifuruka byo waitu. Amani ago kukolebi ebyalemera abayisenkuruitwe. Amani ago kukolebi ebyalemera abantu bandizeyo mu maiso. Ekiro kyatereka amani ago gijabo mezweitu o mwibali ya Yesu. Amani ago kukolebi amani. Danieli akagamba ngo baitu abantu abamanyere ruhanga wabo bali baba amani kandi balikora ebyo obumanzi. Ai tata tuha amani agokora ebyo obumanzi. Ai tata ekiro kyatereka amani agokora ebyo amani. Leka amani agokora ebyo obumanzi gaijabo bezweitu omwibali ya Yesu. Amani agokutebeza enjiri, amani agokusabira abarwaire bakakira. Leka gaijabo mezweitu omwibali ya Yesu. Mukama bakama abegesebwo balemere kusabira omwana akakera obo ise yamulesere mukama oba izira bamara bakaguza ngo betabwaki tulemere okugubinga mu muzimu. Ai Yesu okabagambira ngo bayihabwo butaikiriza hanyuma wamara wabagambira ngo bayitwene emizimu endi terugamu rundi buli mumazire kusaba no kusiba. Amani ago kusaba no kusiba leka gaija bomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Amani ago kwikiriza leka gaija bomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Amani ago kukora ebyo bumanzi mbukama bwa ruhanga leka gaija bomezi bwaitu ekiro kyati omwibali ya Yesu. Ekiro kyati omwibali ya Yesu mukama twetaga amani amashaka. Tutaina amani gawe tutujja kumaraho mbwire buno bwempero. Tutaina amani gawe tutujja kusingura ebya Satani alisira bomezi bwaitu. Tutaina amani gawe tutusobora kusingura oburwaire bw'omunyazibwa akorasa mu mibiri y'abantu nyamusana n'ekiro. Ai tate ekiro kyatuha amani. Tuha amani ago kusingura endwaire mu mibiri yaitu omwibali ya Yesu. Tuha amani mukama bakama ago kusaba tukarole bitusabire mbikira momezi bwaitu omwibali ya Yesu. Mukama bakama tuha amani ago kusingura amarogo agali hamirimo yaitu. Tuha amani ago kusingura ebyo munyanzigwa kukora mu mirimo yaitu. Tuha amani mukama bakama ago kusingura embandwa ago kusingura amarogo ago kusingura barubale abasimbiro mu mirimo yaitu. Tato mwibali ya Yesu. Tuha amani ekiro kyati. Tuha amani gawo mwibali ya Yesu. Tuha amani agokurubatanka abamanzi. Tuha amani agokurubatanka abakristo ba Kristo Yesu. Tuha amani okukorebe bwo tunihizo kukora. Okagamba ngo aba bakwikiriza unibajja kukora ne unokira hebe bwakozere. Ai Yesu tuha amani agokorebe ebyamahane bwakozere nokukira hebe bwakozere. Leka amani agomoya rukwera gejabo meze bwitu. Mukama toleka amani agomoya rukwera. Toleka umuhanda ogwo kutunga amani amashaka. Toleka umuhanda ogwo kutunga amani agokorebe amahano mwibali ya Yesu. Marusheketele baya prokosete moya rukwera kiro cyati. Hereza amani ga amashaka. Hereza amani agokusabira
kusabira abarwaire bakakera. Hereza amani agokuragaza abagenge. Hereza amani agokusabira abafu bakahombuka. Omwoyo arukwera Mukama, tuha amani amashaka, tuha amani amashaka, tuha amafuta amashaka, tuha amagita aganya kushebikoligo omwibali ya Yesu. Chobuli bikoligo ebirabo mezi wait omwibali ya Yesu. Leka amani agomo yarukwera gago habo mezi wait ekiro chati gachobuli bikoligo ebyarugirire mukayo waitu gachobuli bikoligo ebyarugirira mwihanga nabeto azairwe gachobuli bikoligo ebyarugirira mu bikaro nabeto azalirwe gachobuli bikoligo ebyarugirira mu bikaro nabeto akulire nabeto asomire nabeto akolire kiro cyate mwibali ya Yesu. Leka amani agobarhanga gachobuli bikoligo byoborogo gachobuli bikoligo byo byarubale mwibali ya Yesu. Mukama bakama tuhereza amani kiro cyati tutaina amani gawe tulibacheke tutaina amani gawe mnyanzi gwasobera kutwita takahikire tutaina amani gawe ntujya kufoba nako kuno katufora abagayiga Bible negamba okafoka munako nukwita tubabagayiga. Ai Yesu tutaina amani gawe obonako nibuturumba mbutumaraho tutaina amani gawe endwere nziturumba nzitwita takahikire kiro cyatuhereza amani ayo moya rukwera kiro cyatuha amani gawe ayo moya rukwera kiro cyatuha amani agokusaba mu ndimi kiro cyatuha amani agokobwa obunabi kiro cyatu Mukama tuha amani agokwetegereza emyoyo mwibali ya Yesu. Tuha amani agokwahura mu emyoyo tuha amani agokubaganiza mu emyoyo tumanye emyoyo ya Satani kandi tumanyire moyo warhanga moyo rukwera kiro cyatu tuha amani gawe mwibali ya Yesu. Tuha amani gawe mwibali ya Yesu. Ntwetaga amani mu rugendo rw'ito rw'enseno ntwetaga amani okusaba ntwetaga amani okuramya ntwetaga amani gawo kusoma ekigambo tuha amani gawo Yesu Kristo tutaina amani gawo tulibacheke tutaina amani gawo n'abensi basobora kutusekereza tutaina amani gawo abensi basobora kutugaya mbagamba ruhanga wabaraha weyoleke kiro cyate omumani omwibali ya Yesu weyoleke kiro cyate omumani omwibali ya Yesu ababaire bakaguzanga ruhanga wabaraha leka barora amani gawo mugakorombo mezi waitu mwibali ya Yesu ababaire mbagaye sara zaitu ezitukusaba leka barole byamahano nibiseseka bo mezi waitu mwibali ya Yesu ababaire mbagaya ngodora ruhanga wabo tahura dora ruhanga wabo takweyoleka ai Mukama bakamaleka bakorole ai Mukama bakamaleka bakorole leka barole kitinisa cyawo mbomezi waitu leka barole noturwaniro bule mubono mwibali ya Yesu Mukama leka barole ngoni ruhanga wamahe ni ruhanga yahangira iguru nensi kandi tokwetaga kitindisa kurugira hali abana babantu kitindisa cyawo nikimara amani gawe nigamara obusobozi bwawo nibwemara ai tate kiro cyati hereza amani gawe abomezi weito mwibali ya Yesu hereza amani gawe abomezi weito mwibali ya Yesu maro sheketelebaya prebeke shepete mandorobole jete ripoko sekezete amani agoke garure byo mnyazigwa yali atwibireho leka gaija abomezi weito kiro cyati mwibali ya Yesu amani agokusikirize byone byo mnyanzigwa yali atwibireho leka gaija abomezi weito mwibali ya Yesu amani agokombeka amajugo waitu gakemera gakafoka makage kitinisa leka gaija abomezi waitu mwibali ya Yesu amani agokuba omugisa hali abazeire baitu leka gaija abomezi waitu mwibali ya Yesu Mukama wabakama abazeire baitu mbajja kuba omugisa habo amani agotera abomezi waitu mwibali ya Yesu Mukama babere mbegomba byona dora amani agomoya kwera gaizira abomezi waitu kandi ngatusobozesa kubibahikyaho mwibali ya Yesu webale Mukama wabakama habo kwikiriza ebiroto byabazaire baitu webale Mukama wabakama habo kwikiriza ebiroto byabana baitu webale Mukama wabakama habo kwikiriza ebiroto byabagenzi baitu webale Mukama wabakama habo kubo tuteireho nkengabwa ezo Mukama bwahanga omakago waitu amakago waitu ngajja kubago omugisa habo waitu amakago waitu ngajja kubago omugisa habo kubo tuheiro omugisa webale tata abo burungi bwawe webale abamani gawe aganya kucwenko ebikoligo webale abamani gawe aganya kutwara abagayiga ito ababeire banako haleluya ababeire bacheke tuli ba amani ababeire banako tuli bagayiga Mukama ntukusima ntukuhekitinisa okozere bintu byona habo okubibara lyayo lyamani okozere bintu byona nukuhekitinisa chikugarukire ekiro kyati ntubibara lyayo ekitinisa ntugamba oli murungi wanyakore byamani osemerire rekibara lyayo hewe ekitinisa okurabo mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu
Amiina.